Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan at Jocelyn. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Makunak anasubukak iti kastaunay. Ngem nagpaabakak gapumutlaan iti kinalupoy ko. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Jocelyn dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lakay, mabalin ka din na igatang tayo ti appliances dahito yung entrega masweldom? Mabalin na tamat bakat. Basta adda itin nagta iti bangko. Tapno addan tuguyudan ta, no addaman emergency. Wen lakay, adami nakita akabarbaro ang modelo ti washing machine. Kat iso ko mati kayat ko agatangan. Una. Kat no okay lang ka, itad kun kadananan to'y sigod a washing machine tayo. Wen, okay lang kanyak. Tapno adda nga pa'y susarandam ti jay. Tapno saan ang marigatan ng aglablaba. Wen nga rod. Kat agyaman na ka, gaputa mong apanunutan dananan. Agasawatan. Isuan na patagmatan kanyak, dagiti napapatagkan ka. Ay na, nagasat ka talaga iti asawam anak ko. Gaputa na ka an-anos. Wan nga rod nanang, imbag ta iso tinakiasawa Iso nga agsingsingpet ka anak ko. Tapno saan nga agparikot ti asawam. Subadam mo, ti kinasaya at nakan ka. Wan nanang. Ay, wan gayang. Imbag man ta simurot kada kayo ni ading ko. Tapno adamang bunag dito'y may sa washing machine. Nay, anya nga ito usarin nyo, no alaan mi day ta washing machine nyo, anak ka. Adda ka alala mi nanang. Iso ako na ti asawa, nga alaan nyo kanong day ta may sa. Tapno saan kayo amarigatan nga aglaba. Ay na, agyaman ak unay anak ko. Talaga nasaya at ti panagpuspuso yung agasawa. Awanan ti sabali pa ya pagpilyak. Nun di ti mangitulog nga uray putdandan ti saka ti asawa. Nakakaasi ti napagtan ti kapsat ko. Ipag. Ngam, pagyamanan tayo. Gaputo si bibiyag pa'y laan. Uwan ba't kit di ipag? Ngam nagkasaan. No amok lang kumakas to'y gayam ti mapagtang na. Uray di nan pinatuloy ti panagbiyahe na iti dayjay nga aldaw. Anyang rin ngay. Di tayo mapakpakadaan ti aksidente. Ala, husto daytan a panagsangsangit mo, ipag. Patib ka rin ti pakinakam mo. Tapno saan amanayunan ti parikot nyo. Ipag. Panunutam laangan a panubok kada kayo dayto. Nasakit nga agpaiso nga aklunan. Gapo tabaldadong ti asawam. Ngam, kastay na kunakon. Pagyamanan tayo lata. Gaputan na lasatan na ti pan naka-aksidente na. Uwan ipag. Katagyaman ako na ikadagiti tulong yung kada kami. Gaputa dyak kabaalan na ito'y nagmay-may sa aklaan. An-anusam ko matikabsat ko, ipag. Sigon iti doktor. Mabayag pa iti panag-recover na. Ultimumot ngamin panagsauna. Kat naapektaran. Uwan ipag. Ay wanak ni Densyo. Gaputa-patpat gag-una iti asawa. Anyan tilang ati asawam anak ko. Nakakaasi. Wan nga rod nanang. Nalaos ti pan nakadunor dagiti duasaka na. Gapo iti pan naka-aksidente na. Iso akapilitan a pinutad da. Uray no kasta. Mangnamnama ak ama isublin tumatla ang tilimpyo a panagsauna. Wan nga rod anak ko. Tasan abali ko anak ka wheelchair. Basta maawatan ti panagsauna.
Tapno maawatan ko mano anya ti kayat na nga ibaga. Uwan nga rod, nanang. Agan anos ka anak ko. Aywanam anayin bag ti asawam. Ipariknam ti panagayat mo kenkwana. Sana balay. Tada kami mo't. Kastamot dagiti kakabsat na akatulungam. Uwan, nanang. Ngam, kidawag ko maano mabalin. Uray dito'y kayon balay nga umyan. Tapno damot kadwami. Ay katwan anak ko. Awan parikot iti dayta. Agyaman nak, nanang. Nanang, aday bagbagan ni tatang, ngamjak maawatan. Ay, sige anak ko, tamapan ko kitaan. Mabitlaan, nanang, mapan ko pa'y kitaan ti asawa. Amangan no adda masapul na. Sige lang, anak ko. Ne, kasla sa bali ti panagkit-kitang kanya ka, Hector. Amom Jocelyn, nakapimpintas ka lata. Kasla saan ka anaganak? Anya? Pudno ti bagbagak, Jocelyn. Patsyon na kuma. Agtal na ka man. Addan asawa. Iso adi na kung pagdadaalan iti panawan. Dagiti babalasang ket didita, ti mapan mo kitaan. Kasanon, no nakayawan nak iti kinapintas mo. Anya? Dahita ti pudno. Ay, dita ka man laangan. Mangrugi ka manan ako na. Sige, agananat ka, Jocelyn. Agyaman na. Nagtaar ni Hector. Kasla. Ay, sabali mo't kandi pa nagpitik ti pusok mo. Kasya ka sarsarita, nak. Sana mabalinday ka marikrik, nak. Addan asawak nga agkasapulan kanyak. Papanam ka di manan, anak ko. Adalaan kasi narak ko agayam ko, nanang. Anya? Ang di mo pa'y pinakanti asawam. Da kayo man pa'y laang timang pakankan kwa na, nanang. Ano sa inyo pa'y laang, Ha? Wen, sana bale, tama ipapan iti negosyo ti papanak. Barang agbaligi. Agpudno ka man, Jocelyn. Anya ko matipudnok, nanang. Pudno ka di agayim mo ti kasinarak mo. Wanaw. Nanang, patsandak ko ma. Babae ti kasinarak ko. Kat napatag-abanag ti pagsaritaan mi. Ay, malapunan. Ingkang arudan. Ngam agawid ka adagos, Wan, nanang. Agdan na tangaminan, Jocelyn. Apay nga ano sampay lang ti balagtado nga asawam. Hector. Di ka di mauma ang mga aywan kan kwan? Kinapudno na. Maumuma akon. Ngam awan mo't ti mabalin ko. Gaputa asawak ni Densyo. Ngam di mo na ayatan. Saan ka di? Wan. Gaputa si kaitan ti ayatek, Hector. Ano kasta nga rod? Umanugot kan iti ibagbagak. Ngam saan pa'y nita, Agbirok ta pa'y tinasaya tagundamay. Okay. Kasanungatan ti anak ko. Awan parikot. Di tugot mo. Sigurado ka? When? Ako ray ka. Malagip ko gayam. Kaslang na ibaga ni Nana nga agawid pa'y laang inton umay alawas. Nasayat no kasta, Jocelyn. Gundaway mon dayta. Apumanaw iti balayo. Sige. Awagan kanto inton ipatungpaltan ti planta. Agawa mo't at mga Densyo. Di kagbayag-bayag. Ag nga kaminan, Pasensya ka, baka marigat at tilmaw. Darasam kiti. Apay ngamin ay adi ka pala natuluyan. Badansan ka lang kanya. Buwisit ka kiti. Bakit? Apay nga agsangit ka. Pakpakanan ka lang arudan. Agsangit ka pala. Uy, nagmalas at lakit din anak ki asawa kan ka. Aywanan ka mo't lagayam. Ay, impagaro. Akas tagayam titratong iti asawang ipag. Ha?
Ipag Daisy, isumot lagayang akas lakayat kumanan ti umay diti balayo. Nga uray imayak dito'y idikalman. Tanagparik na kanyak. Nga adda sa bali ang mapaspasamak. Ipag, jak ninamnama akas to'y ti aramidam iti kabsat ko. Imbagam kumaadagos, tapno inyawid milangan. Awan asim iti kabsat ko. Nagasat pa'y kati gaputa uray awanan panagayat ko kankwana. As-asikaswak lata. Ilutwak lata iti kanan na. Anya pa'y tibiro kanyo ngay? Natangsit ka pa'y laang nga agsaw. Tangay balay ti kabsat ko dahil ito'y paggigyanan nyo. Pumanaw kan dito Nukas tamot laang nga awanan panagayat mo iti asawam. Katuan day talagayam. Nabayagan day tanga inururay ko. Bastos kamat gayam. Nasayaat kami kan ka. Ngam day to'y ti isubad mo kada kami. Huslet, di kaya agapaan. Pasensya kan man. Ngam talaga atyak malapdan ti bagik nga agsaw. Gapo itinaalas nga aramid to'y asawam. Panawan kandensyo. Tati kabsak mo matlangan ang mismo tinangibaga. Saan? Mga ase. Di kan kayat. Di kan ay ayatan. Iso apalubusan na kon. Apay, anya ti mapaspasabakan ka. Apay apinanawam ti asawam. Naumakon kad kwa na nanang. Husto mo't ati mano abulan apa ng tartaripatok kan kwa na. Ay unay kamot anak ko. Saan ngagpatingga ti responsibilidad mo kan kwa na? Laglagi pam, asawam day chay. Wen, ngam awan mo't pakairanudan kan kwa na. Saanan ang makatrabaho? Apay, basol na ano saanan ang makatrabaho? Apay, ti kadila ang kwarta na ti kinayat mo? Saan ket di Nukas tangarod, agsubli ka iti balayo iti asawam. Di ka agar aramid iti pakay babainam kan pakabasulam. Jak kaya, jakon ay ayatan ni Densyo. Ni Hector ti ay ayatan. Kat makidan na akon kan kuana. Saan ababalain? Apay, di mo amo abasol ti makikamalala? Saan na bali? Tadamot rason ko no apay anagayatak iti sa bali, nanang. Mala, aramidam amin akay kayat mo, no di ka pa isuro. Ngam di nakto pagpabasulan, no dumtang ti panawan nga apitam ti bunga ti aramid mo. Buisit ti kaston! Awan pa'y naidasar amakan! Awan nga rodan igatang ko iti baga, Sektor. Iso nga inururay ka. Anya? Inururay nakbailaan? Uwan tadumawat ako iti paggatang ko. Woo! Buisit kit di! Agsublikan iti asawam, tagsinatan! Ha? Nangibutin ba ka? Agsublikan iti asawam! Iso nga itamot lang. Alam amin na gargaretyo iti anak mo. Tapumanaw kayon. Tapno awan matan pakpakanat. Awanan kay tibain. Kalpasan na pinanawak ti asawak gapukan ka. Papanawon na kami matan. Ayop ka! Gaputay pagarup ko no ato ti kwartam. Hanggang mawan mo't gayam. Kunak no makatulong ka kanyak. Tapno lumagaan mo't basit ti panagbiag ko. Hanggang saan mo't gayam. Tapapakpakan kayo lang kanyak iti anak mo. Unay ka na. Nagsakit mo't tanday ta pa nagsasaw. Ay! Awanin ti ano pa asaw! No yung baga ka pumanaw kayo? Pumanaw kayo! Ikan kayo iti 30 minutos nga grubuat. Alam nyo kami nagkarkaratyo. Kat inton makasubliak, nakapanaw kayo matan. Nanang, apay nga gimimpaki ka matan. Darasam kiti anak ko. Agsukat kanta pumanaw tan ditoy. Tapno di na tamadalunan ni angkel mo Hector. Ha? Apay nga kastoy tamatan, nanang. Agakar-akar tamatan iti pagyanan. Saan ta pa yun na makanti kaya takanan? Sana kaslay di at dati di balay tayo? Ha?
Apay ngamin na pinanawan tayo ni tatang, nanang. Kasimot ni tatang, agsangsangit idi pimanaw ta. Kasday pa'y ngarot ti kasasad na. Diyos ko, pakawanan na ko may tinaramid ko iti asawak. Ingkakit din agsukat anak ko, tagsublitan iji balay tayo. Nanang. Jocelyn, anak ko. Nanang, pinapanaw na kami ni Hector. Anya? Agbababawi ak iti naramid ko, nanang. Kalbaryo tinagbalin abiyag ko iti sidong ni Hector. Iso apimanaw kami iti anak ko. Ay, daytan ti ibagbagaken ka iti anak ko. Ngampulos mo't adinak dinengdengeg. Inaramid mo latta ti kayat mo. Nanang, mabalin kami pa'y nga tanga agsubli iti asawak. Diyakam mo. Nga para kanyak, kababain ti inaramid mo. Anya pa'y nga itirupam nga iparang mo kan ko na. Ay, di ka ngamin maawatan, anak ko. Nakaan-anos ti asawam. Nga mapay nga insukat mo gapulaeng iti kasasaad na. Imbes kuma nga inay-aywanam. Aplunak, nanang. Dakkel abindot ko tinaramid ko. Nga masapul apapos ko nagtirupak nga agparangkan ko, ana. Gaputa kayat ko ti dumawat iti pamakawan. Ha? Jocelyn? Ipag, mabalin ka diti sumrag. Anya ti araramidem ditoy. Apay nga may kapaylaan. Umayak dumawat iti pamakawan nyo. Kaya't ko kumakasarita ti asawak. Ala, tapno di mo mat ko na. Sumrag ka, takasaritam ti kabsat ko. Ngam di na kaya't asawan, anapakawan kan iti inaramid mo. Ha? Kagura ka pa'y laang, Jocelyn. Gaputa saan ka anapudno iti asawang. Manglilipot ka. Sige, Ipag. Nakasaganak adungag iti amin nga ibag-ama. Amo, dakkel tinagpintutak. Adula amin day ta adramam. Ala, sumrag kakit di. Takasaom, tikabsat ko. Densyo, asawak, aadtuyak, tapno umayak dumawat iti pamakawan mo. Jocelyn. Ha? Nasayatan ti panagsaom. Agyaman na tain inot ang nakarecover kamatlaan. Wan, nakarecover ak. Gapo iti tulong dagiti kakabsat ko. Kanti mismo nga inang. Among kadi, nga uray pinanawan nak. Kanayong dak asarong karan dagiti kapamilyam. Isuda ti nakarik na ak iti pudpud no apanagayat. Kan panangipatag ti pudno a pamilya. Diyak nga ron impagaropa. Akabaalan nak gaya mapanawan. Iti tiyempo a kasapulan ka. Densyo, pakawanan na ko ma. Nasulisog aklaan. Iso na aramid ko ti kasjay. Di ka agdanag. Napakawan ka. Ngamladingitag. Tanapo kawan ti panagayat ko kan ka. Gaputa di nakabaalan at tulungan. Iti tiyempo ti rigat. Iso apasensyakan. Di mo namnamaan nga agsinublian tabay. Anya? Saan nabalay? Nabaalak mo't idiawan ka. Isu apatyak akabaalak ita. Nga ure agsinata. Isu amabalin mo ti pumana. Densyo, pangaasim. Di na ko mapapanawan. Awan mo't laang sir-sirbinang agdenata. No awanan ti ayat amarik ng kanyak. Isu apang asim. Pumanakan.
Sige. Pumanaw ako. Diyan ko ni ipilit ti magikan ka. Kansapay na ko ma. Tadumtang to ti aldaw. Ama pakawan nagmatlaan. Tensyo. Nadagsen teriknak anang panaw iti agamak iti daydi agundaway Mr. Lonely. Ngamawanan ti naaramida, gapu tadi na kun kayat ti asawa. Ita dakelan ti anak mi, sarsarong karan naklaeng, gapu ta ijay balay ti amana ti paggigyanan na. Jakmat kit di ida mapabasol, gapu ta siyak amismo tinang dadael iti pamilya. Alakastan, katagyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Jocelyn. Jocelyn, pagayam ko, nasaya at met. Tanaka-amiris kan iti nagbiddutam. Tay kunada nga ruden, ti agasawa, rumbeng ag tinulong iti tiyempo ti rigat ken napay. Ala, sapay la kuma, tadumteng to ti aldaw. Ama urnos tumadlaeng ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad, ti tinagan at Jocelyn, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kiniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Joel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dua kami lang agkabsat kini Manong Gabriel. Ket nadeket kami iti tunggal maysa. Jak ni namnama agapuken ayat, ket marakrak ti kinasinged mi nga agkabsat. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Joel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Manong, mapantagay ayam iti basketball at daligay ita dita barangay hall. Kasta ka di, ket una ading ko, ingka nga ruda nagrubuat. Sige Manong, mabit lang nga rod na mapanakagpalas. Papanan nyo manin aya, kat malaman, anak ko. Mapan kami lamang kay ayam iti basketball ita plaza, mama. Agawid kayo adagos, numalpas ti ayayam. Uwin mama, da kayo met. Madanagan kayo manin. Siyempre Diyak kayat nga dada ko sa mapasamak ka na kayo. Iso nga agan-anad kayo kuma. Nalpasan ti ayam Manong. Talagaan naglaing ka Manong. Hagasam, nagadutinsyot mo itaya. Katuray si kamatading ko. Agpadataan na laing. Hello? Mabaling ti makiamam mo kada kayo aduan? Nagpintasan na ito babae. Hi miss. Sakgayam ni Joel. Isumatikabsat ko ni Manong Gabriel. Siyakmat ni Samantha. Kantay ka doon, iso ni Christina. Naragsak kami ang makaam-amo kada kayo. Ala, mapantayo pa yung merienda. Tagi istorya tayo. Tapno at adda amam-amu tayo titunggal maysa. Alaman nga ron, taitay pa'y ang mabisina. Ano na, nakababain mo't ano da kayo tagastos. Awan parikot iti dayta. Da kami mo't tinagawis. Oh, narabyan kayo, Mer. Kumusta ti ayayam yo? Mayat, mama. Naragsak kami. Gaputa, dabaro agagayim mi. Wen, mama. Ada na amu may anesisingpat a babae. Amo, mama?
kursunada ni Manong ni Christina. Anya, saan mo't kit di adakas? Gaputan na talgadan, ti trabaho yo. Pilay bagbagamat, Joel. Sikan samot aking kursunada kan kuana. Saan mo't, Manong? Husto daytan. Intayo kit din ijay komidor. Taidasaran kayon iti kanon yo. Nasapatan sa ita, Manong. May ti kastoy. Tapno di damit ko na. Aga po ta amata ti aking kukwa iti dito kumpanya. Kat kukwa tamat ti oras ta. Uwan matkit di, Manong. Ala, mapana ko ni di opisina ni. Manong, kita ti babae nga agturong iji office ni Papa. Ha? Ninsamot samanta da ita. Anya ti arami din na dito eh. Umay ka, Manong. Asit gantan ni Samantha. Simbrek maten. Tinasaya at, Manong. Ni papalayan ti pagdamagan ta. O sige. Mapanak nga ro din iji opisina ni. Umuna ako namangan. Sumarunon ton da papangan, Manong. Papaling ti makilamisaan, Manong. Samantha? Uwan, siyak da ito eh. Trabaho ka kadi dito eh? Uwan, siyak ti kabarbaro a sekretarya ni Sir Eduardo. Kasta? Uwan, sir. Mabaling ka di nakawagan iti, sir. Tagpapada tayo lang ng empleyado dito ya. Talaga humble ka, Sir Joel. Awagan naklatan iti Manong. Wano saan? Joel. Asjay. Okay. Matumpal, Manong Joel. Uy. Nagmayatan adanggan ang Manong ti awag mo kanya. Mabalin ti makilamisahan kada kayo? Manong, umay ka. Bidak nadlaw. Gaputan nakaragdag sa kayo ngagsasarita. Uwan nga rod, Manong. Naragsak gayam akasarsarita ni Manong Joel. Sige. Mangan tayon. Agorder ka na, Manong. Tagigiddan tayon amangan. Kasla, kaano la iti nagaamu tayo? Jack ni namnamang agbalin tayo ang nasingad iti tunggal maysa. Wan nga ron, Joel. Sige ha. Agsarsarita kayo pala ang ni Sam. Agpag na pagnaak pa iti abanda. Sige lang ang Christina. Ang gayam. Apay nga awan ni Manong Gabriel ita. Di mo matin ko yung... Tinapuno na. Jack impakamukin ko na. Da kayo lang ti kadwa kita. Apay? Samantha. Manong Joel. Apay kita nakitikas na. Ada ka di ba gam? Wensa. Jakon ka ba ilan niya ilimad kan kati pudno amarikrik na? Anya ti kayat masawan. Sapay lang mata di nakguraan. Bagaken ka nga. Agayataken ka, Sam. Nabayagan na ito ariknak. Agamakak lang amin. Amangan no, guraan na. No ipudnukken ka ti amin. Jak impagarup nga agayat kamat kanya. Manong Joel. Anya ti kayat mo sawen? Gaputa nagdaton matikabsat mo kanya. Anya? Gidak kumamat pagang-angawan, Manong Joel. Napudno ti panagayat ko ken ka, Sam. Nakasagana ka mga panagnag iti data. Naklaatak iti naamok. Agayat mo't gayam ken katikabsat ko.
Good evening, Papa. Mama. Kastamat, iho. Narabyan ka. Nagkapwam ka di. Ken itaman pa di kayo nagkuyog iti kapsat mo. Kuwang amin, Papa. Gaputan nagbaliwan ti panakilangan na kanya, Papa. Mama. Ha? Sana nakas iti sigod nga ibaga na amin kanya kapag nana. Adda lang amin kinasarita ka tao, Manong. Pasensya ka lang kuman. Anak ko, urnusan nyo no adda man diyo nagkinaawatan. Diyan kaya't nagrekyar kayo. Awan ti rumbang nga urnusan mi. Papa, Mama, saan kami nga agap-apa kay ni Manong? Dahil tatayag pa iso, Papa. Awan ti rumbang nga pagdanagan nyo kata kami. Sigurado kayo iti dayta? Uwan, Mama. Ay. Manong, apay akas na makaungit ka kanya kitay. Pasensya kan. Nujak imbagbaga ti pagnakitay. Personal yamin. Sigud mat nga urean niya ti pagnam ket maamok. Amok pay nga rod no asino dagiti nagbalin anobyam. Kasano nga taday ito yan? Diyak amo no kasano nga ibagak ken ko na. Nagdato nakmat ka ni Samantha. Apay akit kitaan nakmatlatan, Joel. Kasla da kayat mo nga ibaga. Awan, Manong. Awan. Ti kayat ko nga ibagakan ka. Sapay lang ko ma. Saan ta nga ginginura? Agtugaw kayo, Adwan. Ada kayat kung may baga kada kayo. Anya day ta, Papa. Madlo ko asana nakas iti sigod. Ti kinasingad jo iti tunggal maysa. Apay, ada parigot. Awan mat, Papa. Talaga la siguro asaan na kayat ni Joel nga ipakamu kanyak dagiti pagnana. Isu asaan naklatan nga tagtagal. Ani, kayat mo asawan, ada ilimlimad ti kabsat mo kun ka? Kastangag pa iso, Papa. Manong. Ibagayo man ti pudno kanya. Apay, anya ti diyo pagkinawatan. Ni Joel ti makaibagay ti dayta, Papa. Apay asyak, Manong. Jak to pay mo, no apay nga imadayo tirik nam kanya. Di ka naging didiam mo. Nagadumat di ta mabalin mo nga ayatan. Di ta kayon. Mariribukan na kada kayo nga kabsat, ha? Papa, jak ang gagara ti amin. Jak ang gagara nga ayatan ti babae nga ayatan na matgayam. Gapugayam iti babay. Isungag subsubang kayo magkapsat. Apay, asino day ta babay? Ni Samantha, Papa. Maikawak man, Sam. Nakalidliday ka, Mariribukanak namin, friend. Asino kadagiti agkabsat ti pilya. Agpadadaan na singad kanya. Kat uray siguro asino kadakwada. Mabalin kong ayatan. Ngam no pilyak ti may sa kadakwada. Sigurado ariribok mat ti mapasama kadagiti agkabsat. Kat anya nga rod karamidam ita. Tsaka mo. Umawawag ni Joel. Mabait lang tas mong bata. Sige. Hello, Joel? Hello, Sam. Kumusta ka? Kailiw ka na makita. Joel, talaga ka di ngay ayatan na? Uwan man. No, kasta. Di nak nga takagura. Uray no maamuam to ti pangadang ko. Uwan, Sam. Nakasagana o mangawat. No ti kabsat kon to ti ayatan. Sapay ko mga rutakas na. Umay kayon to inton Sabado iti park asigod a pagpaspasyaran tayo. Maamuan yun to no anya ti sungbat ko. Mama. Mangan kayo maten. Umay kayo diti abay ni Kinimanong.
Buy-buyaan kayo amang mangan. May kawak ngamin. Gaputa di kay mutanagtagtagari. Saan nakas idi ti kinadakat yu iti tunggal maysa? Nalpasa ko na nangan, mama. Iho, nagbasit pa ang tinakad mo. Papay, anya at talaga ti parikot. Ni Joel ti pagdamagan niyo, mama. Mabit lang, Gabriel. Mama, nalpasa ko matin anangan. Ilaw-lawag ko kada kayo ti amin. Sige, iho. Siya kung timaka mo amang ilaw-lawag ka ni mamayo. Surutan mo, tikapsat mo. Wen, papa. Kasaritak na rod ni Manong Gabriel. Manong, agsaritat ako ma. Apay as sinurot nak ditoy. Pinanawan ka lang rodin iti komedor. Diyak kahit nga ginurata, Manong. Apay nga rod nga agawang pailaan ni Samantha kanyak. Amumat nga itaklaan nga gayat. Anya ti kayat mo apagparangan? Analalaing ka nga miti siya. Saan na pudno day Manong? Talaga ang nakayawan na kini Samantha. Sikat tinagasat, Manong. Diyak kahit adang ganda giti pagan. Ditakan. Manong, danggan na ko ma. Agsarita ta, Manong. Joel, iho. Nangag ko ti saritaan niyo iti kapsat mo. Talaga akabaulam ti agpabusoy. Wen, mama. Diyak kayat agapulaan ka ni Ayat. Kat isukat kong tinapintas alin nangan mi iti kapsat ko. Kasaritak to ni Sam, mama. Kat ibagak. Anilangan Manong Gabriel ti Ayatan na. Natanog ka nga agayat, iho. Kunam ang makisinarak kita dito ni Samantha. Ngam awan pa'y man. Naladawan iti oras ako ng mga imbagana. Aguray talaan, Manong. Amangan no asidagan ni Samantha. Kita. Ni Christina ti agturong dito eh. Amangan no kadwanan ni Sam, Manong. Pasensya kayo na. Naladawan. Traffic namin. Ayan ni Sam. Api, asaan mo akadwa? Wan ngagpaiso. Wan no, adda ka di dakas na napasamakan ko na. Ibagam ko ma, Christina. Awan ti dakas na napasamak kan kwa na. Di kay agdanag. Di yung mauray nga umay ita dito ni Sam. Ado di surat na papaitod na kada kayo. Basaan nyo. Sige mapana ko. Mabit lang, Christina. Christina! Napanin. Para kadata ito'y surat. Nakanagan kadata dua. Basaan mo, Manong. Sige. Agyamanak itinapudno a panagayat yu kanyak. Mariknak dayta. Ngamjak kayat asyak ti pakaigapuan ti diyo pagkinaawatan ngagkabsa. Iso ang nagdesisyon akon. Kat awan ti piliyak kada kayo. Nagtanok ti ayat mo. Sam. Sapay na kumata maawatan ta. Nalabit ano mabasa yun to'y surat ko. Nakaadayo akton. Nalabit nga awan kada kayo ti para kanya. Ngam napatag kayo kanya katwa. Samantha. Jak impagarap. Akas to'y ti panghaddan na. Irespeto taday tamano. Kat agkapyatan. Gaputakas ta ti kayat ni Samantha ang mapasama. Wen, ading ko. Ano? Kat pakawanin na taginura ka.
Uray siyak manong. Pakawanan na kuma. Agpada kami anasaktan gapu iti desisyon ni Samantha, Mr. Lonely. Ngamkit di, ininot mi matlaang ana iliwliwag ti amin. Kat naurnos ma ti susik mi kinimanong ko. Ita, addaan kami iti bukod a pamilya. Kastamat kini Samantha. Agyaman ak iti panangidrama yo iti pakasarita. Kat sapay la kuma, tanakay bati ti sangkabasit nga adal, kadag iti padak adumdumnger. Tuy pagayam mo, Joel. Joel pagayam ko, manmanok. Ti makaiturad itikas iti naramid ni Samantha. Ipakita dayta nga inaramid na, asaan lang at ibukod na apagragsakan ti pinanunot na. No diket ad-addapay adda kayo nga agkabsat ti napaburan, itinagbalin a desisyon na. Tanalabit ano di na inaramid ti kasjay, ket nadadael anamim pinsan tilin na nginyo nga agkabsat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulad. Ti pagama nagpailingad itinagan at Joel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan at Joey, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naawisak mamet amang ibinglay iti kapadasak iti biyag, bareng makaipaay iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Joey dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Dito'y kalaangan nga agsapol iti panggadam, Joey. Iti kasta, saan ka amaya dayo kanya? Kinapudno na. Diyak ko makayat ti umadayo. Ngam para matlaan ka data, no apay akayat ko ti mapanidya Manila. Dakdakal nga amang ti sweldo ijay, ngam dito'y probinsya. Sayang di oportunidad, ngay nyawis kanyak ni Auntie Julie. Among matngagmay sa ak nga anak da mama kan papa. Agpadada nga da ijay balasiw taaw. Ita, mapan ka ijay Manila? Ana, kayat ko ti makaurnong. Gaputa kayat ko ngagkalay sa ata kumamaten. Sana bali? Adamat dagiti gagayam mo. Ken may sa, kanayon ka mat arumwar, trabaho ka. Isuasaan ka maboring. O sige, no kasta ti kunam. Kanayon na kumangarod nga awagan Di kagdanag. Ken may sa, agawid ak matlang dito'y ayan tayo. Maminsan, wenno mamidwa iti tunggal bulan. O sige, agan-anad ka iti papan mo ijay. Di mo liplipatan dagiti kanayon ko nga ibilin kan ka. Joey anak, nagsaritaan nyo ka din kan ni Ana at ipapan mo ijay Manila? Hawananang, kinapudno na. Di na ko mapalubusan nga umadayo. Ngam nagpilitak. Maawatak mo ti kaayan-ayat mo, nang runa kat agmay-may sa nga anak. Anyangay nga rod. Ipakaawat mo kankwana, apara mo't laang kada kayo, ti ipapan mo ijay. Wananang, kat pagyamanak, tanaawatan na. Nasaya at nga rod no kasta. Ay, wan gayam, ibagam kankwana nga umay tulat ta sumarong kardo ito ibalay, Uray awan ka.
Kayat ko nga mintay pa naglutluto na iti dinengdengkat. Wala na. Ibagak day takan ko na. Manulaangan nga aldaw. Agpamanila kang gayam. Wen nga rod. Ay. Apay ngagsan na ay ka ngay. Kasladyak namin kahit apanawan ni Ana. Anya, kunak man no nagsaritaan yun ti may papan iti dayta. Nagsaritaan min. Italaan dayta. Mairwam kayong tumot laang. Kan may sa, para kada kayo ti ipapan mo ijay. Saan ka di? Iso adikan agliday akasta. Inton makaornong ka. Di dito'y kan ngagsapol iti panggadam. Wano saan, mangrugi ka iti uray basit a negosyo. Iti kasta, saan kayon tun nga agin na dayo iti tunggal maysa? Agyaman na ka. Kanayon naklata palagipan, Ella. Awan anyaman na. Agayam tangarod. Duwalangan nga aldaw. Mapana ko ni G. Manila, ating ko. Di mo baybayan ni Nanang, ha? Wen, Manong. Di ka madanagan. Siyak ti makamugan kwa na. Di mo liwayan na pagtumaran iti maintenance na. Kan pa ka nam iti husto nga oras. Wen, Manong. Di ka madanagan kung naktumat. Si kakit di atagan anad iji papanam. Di nakpakadanagan, ading ko. Kan may sa... Adamat ni Auntie Julie akadwa kay Jay. Sa bagay matkit di Ay, wen gayam. Bagaam ko man ni Manong Lauro. Sakbay nga agbiyahe ka, Manong. Ibagam kan kwa na aliklikan na kumantag bartek. Ha? Wen, Manong. Ngamin, mabutbutang ni Nanang tunggal agawid na nakainom. Bayam, kasaritak ni Manong Lauro intun sumangpay. Nasayat adakan Manong Lauro. Ken nasayat mat saan ka nakainom ang nagawid. Saan? Si kakit di ba't ading ko? Agpamanila ko nintun Sabado, Manong. Di mo ko mabaybayan dananang kini Ami. Wen, awan tirombang nga pagdanagam ading ko. Si katirombang agan anad di papanam. Wen, Manong, sana bale. Opisina matipagtrabahwak itan. Sana na construction na kasi tisigod. Ay katirombang lang Saan ba't niyag nanayon nga ijay talatan construction niyag trabaho? Part-time talagang dagijay. Ita, naskan nga itrabaho tamat ng tinadal ta. Manong, nawanak. Liklikam ko man tiya ginumiti arak. Asikaswam kit din ni Nanang. Nang runa takanayon amarabyan ni Ami ijay pagadalan da. Agan-anad ka kumaakanayon ijay ha. Uwen, di nakpakadanagan. Anadak ti bagi. Dagitin pabalong ko kan ka-vitamins mo. Inumong ha. Uwen, agan-anad ka mat dito ha? Di ka madanagan. Inaldaw nga awagan ka. Rombang laong. O agawid ako. Tsak kaya't amakitang ipapanaw tibo sa paglugano. Unay ka na yan. O sige, ingka nga rodan. Awagan ka to ito makasangpeta. O sige. Bye-bye! Nasaya at nakasangpet kan kaanakan. Itay kami pa'y nga agur-uray kin ni uncle mo. Kasta ka di, Auntie. Ala, aginanaka. Mangrabi itayo inton makaluto ti kasinsin mo. Agyaman na, Auntie. Kat, kumusta ni Manang ijay probinsya, kaanakahan? Nasayat mo, Auntie. Iso na lain. Tas sana mabalin alumangan agtumar iti agas na. Ay, piman mo at ikapsat ko. Awen nga rod. Iso anas kan amanggid kami kini Manong Lauro. Tapno maipaay mi amin nakasapulan dananang. Kan iti panag-aadal ni Ami. Ay, katuan kaanakan. Anya ngay nga rood kat nasapamat apim mo sa iday di bayaw. Iso nga agan-anos ka kumaamanggad. Sana bale, tainton makalpas ni Ami. Talo kayon ton nga agtrabaho.
Hello, Ana. Pasensya ka na. Itaak lang nga nakaawag. Nag-overtime mak ngamin itay. Wen, di ka madanagan. Maawatak mat ka. Nangan ka ka din? Saan pa'y nga rod? Kasangsangpet ko lang amin. Sika ngay, nakaluto ka ni Tipang Rabyam? Wen, nanganak pa yan. Ay, wen kayam. Si Marong Karak ije balay nyo. Sakbay ang nagawid ha. Kasta ka di? Kat, kumusta na nanang? Nasayaan daman. Nag-grocery ak para kadakwada. Kang gimatang akmatan iti si daanda. Ha? Ne, nakababain matkan ka? Si kakit dimat. Mailiwak namin kan ni Auntie Mona. Iso ang nalagip ko asarong karan. Agyaman ako na ha? Tadda pa nang ipatag mo iti pamilya. Mala, aginanakan tamang rabii kamutan. Awagan naktulaang nga dito madamdama. Okay. Bye, Ana. Basansan mo't tan ti panag-overtime mo. Aginanakamot kaanakan. Di kay madanagan, Auntie. Kabalak. Mabait lang, Auntie, ha? Sungbatak pa iti awag ko. Hello, Ella? Nakawag ka man? Joey! Ni Ana! Intaray day di ospital! Nadungpali ti lugan! Anya? Anya tinapasamak? Agdardaras namin itay. Gapoy ti kadadaras na. Di na nadlaw ti sumungat alugan. Anya? Sapay sa anak basta makabakasyon. Takarugrugik lang iti trabaho ka. Ala, awagak ni manong ko. Taiso ti mapanid di ospital. Anya ti madamag manong? Adakon dito ospital ading ko. Inawagan ng kadagos ni Ami itay. Iso ang nagturong ang kadagos dito eh. Kasta ka di. Agyaman ak launay ha. Ay, kayat ko man ti agawid. Saan mo't ang mabalin? Gapot akarugrugik pa'y lang iti trabaho. Ala, di ka madanagan natin ko. Adda kami mat dito ya. Kan may isa. Adda mat jay duwa nga anti ni Ana ang mga sikasogan ko Ana. Kan umay ni Ami. Lumalpas ti klase na. Kumusta ni Ana? Ayos mat. Iso na lang ha. Tanda ti sukat iti ulo na. Alam manong. Sika kumapay lang ti makamukan ko Ana ha. Padasat ti agpakada iti opisina. No palubusan dak nga agawid. Sige. Ating ko. Bye. Bye manong. Ket agyaman ak. Awan maaramidan ta kaanakan. Istrikto mat ngamin ti manager tayo. Nang runa ket kabarbaro ka pailaan. Kaya't kung ti agawid, Auntie. Kasapulan nakita ni Ana. Kaasim at ti kayan hayat ko. Imbag ko mano at dadagiti naganak na dito eh. Nga magpadadamot nga day abroad. Sana bali. Tako namat nga dadagiti duwang antina. Kan may sa at dadamanong mo alawro kan ni Ami nga ating mo. Auntie. Papigsaon ti pakinakam mo kaanakan. Di ka unay agdandanag. Tanako namit ni manong mo nga okay matan. Panunutam ti rinugyam at trabaho. Sigurado ak amaawatan na ka ni Ana. 5 bulan ko nagtrabaho iti kumpanya pagpapaayan tayo, Auntie. Kinasaritak ti manager tayo itay. Nagpakadak nga gawidak. Ket pagyamanak, ta pinalubusan na. May sa alawas ti bakasyon ko. Nasaya at nga rod no kasta ka, anakan. Amok akailiw mo ti pamilyam. Kastamat iti kaayan ayat mo. Pudno law na iti nakunayo, Auntie. Kat, kaano nga rod ti panagawid mo? Inton bigat matlahen. Sige nga rod ka, anakan. Ta isag anak mat dagiti ipasarabom kin ni Manang Mona. Kat, amo ka din ni Ana ti panag-awid mo inton bigat. Saan, Auntie? Jack impakpakam mo. Takayat ko asurprisain. Sigurado ang maragsakan dayjay iti isasangpot mo, kaanakan. Joey?
Manong Lauro? Anya ti kahit asawan da ito eh. Mabitla nga din ko. Agpanawagag. Iti da ito'y anadanunak. Anya pa'y lang ti palawag mo. Isumit lagayam adi mo sungsungbatan dagiti awak ko, ana. Taddan kasukat ko iti puso mo. Awanan ka iti bain, Manong. Nagtalagakan ka. Ulag ka gayam. Gustuhan! Pangaasim, Joey! Apay! Apay nga insukat na kini Manong, ana. Gabuta iti panawan akasapulan ka. Idi na dong parak. Ti trabahong ti ad-addang impampagrunam. Kat ni Lauro ti aday ti abay ko. Tinakpulos binaybayan. Isuad tinak mapabasol nung apay anapasamak ti kastoy. Kaya't mo asawen. Di mo pulos na awatan dagiti palawag ko no apay asa anak anakaawid idi. Ana, nagan-ano sak adi ka makita. Inipturak ti iliw ko kan ka. Gaputa para kadata ti panagtrabaho ija Manila. Ngam apay. Pakawanan na kami, Joey. Kastalaangan ti may bagak. Pakawanan na kading ko. Amo ka nagbasulakan ka. Manuabulan ang tinapalabas. Nga maging gaita. Di nagpela ka sarsarita. Napakawan kan, Manong. Naamiris ko nga damot lang nagbidutak. Kat pagyamanak unay, tadi mo binaybayan ni Ana iti gundaway akasapulan na titulong. Agyaman na kating ko. Tanapakawan akon. Di ka madanagan, Manong. Nasakit man para kanyak. Ngam ikarigatak na aklunan. Asaan ada kami ti para iti tunggal may sakin ni Ana. Ading ko. Manulangan nga daw. Ag-flight akon. Agaburudak, Manong. Kat sapay la ko, ma. Tadi mo baybayan ni Ana. Ipatag mo ko, ma. Kat idaw-dawat ko. Amata ginayon tirak sakyo. Nasakit para kanyak tinapasamak, Mr. Lonely. Ngam inaklon ko ti amin, gaputamok nga ad-adda masakitanak, no pilita nga agsublikan niya ni Ana. Nagabrodak nga rod, aging ga nakailiw-liwaga, ket naaklon kon ti amin. Nagkalay samet tandamanong ko ken ni Ana. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Joey. Pagayam Joey, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Kasayaatan ti inaramid mo, apanangaklon, asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa ken ni Ana. Aklonam laang nga na sika tinagbalin adalan, tapno agam amu damanong mo ken ni Ana. Di kagdanag, dumteng tumat ti talaga nga ayat, ana ikari aparaken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Joey, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ganiti may direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.